Perezida Kagame yababariye Bamporiki na CG Retired Emmanuel Gasana. Reka nongere ngwikaze mu makuru abagezweho tuba turi kugarukaho na makuru abatandukanye bari kugenda uvugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko na CG Retired Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda bahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame. Aba bagabo bombi bari mu bantu 32 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nkuko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki ya 18 Ukwakira. Muri Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byarahawe Bamporiki rutegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mwiburanishwa ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwari rwarabanje kumukatira gufungwa imyaka 4 no gutanga izahabu ya miliyoni 60 nyuma aza kujurira ari nabwo urukiko rwaje kumwongerera ibihano. CG Retired Gasana wanabaye guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Ku rundi ruhande we muri Mata uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwe rwaramukatiye gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Mbere yaho yari yarakatiwe gufungwa imyaka 7 no gutanga izahabu y'amafaranga miliyoni 144 gusa aza kugabanyirizwa ibihano nyuma y'impapuro zo kwa muganga zagaragaje ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso. Iteka nimero 027 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ryasohotse mu igazeti ya leta yasohotse kuwa 8 ukwezi kwa 11 2019 rigaragaza mu ngingo ya 227 ko Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku muntu wakatiwe burundu n'urukiko abisabwe cyangwa abyigirije kandi amaze kugisha inama urukiko rw'ikirenga. Imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika mu bushishozi bwe no ku nyungu rusange z'igihugu. Imbabazi zitanzwe na Perezida wa Repubulika zivanaho ibihano byose cyangwa bimwe uwakatiwe yahawe cyangwa zikabisimbuza ibindi bihano byoroshye. Perezida wa Repubulika atanga imbabazi igihe abisabwe n'uwakatiwe igihano. Gusaba imbabazi bikorwa n'uwakatiwe igihano cyangwa umuhagarariye mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu muyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa amaze kubona urwandiko rusaba imbabazi ahita akora raporo iherekeza urwandiko rusaba igaragaza ibi bikurikira: umwirondoro w'usaba, icyaha afungiwe, icyemezo cy'urukiko rwa nyuma rwamuhamije icyaha, igihe amaze mu gihano n'igihe gisigaye, imyitwarire ye muri gereza n'ibimenyetso bigaragaza hamwe n'inama y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku busabe bw'imbabazi za Perezida. Imbabazi rusange zitangwa na Perezida wa Repubulika zisabwa na Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze amaze kugaragaza impamvu ashingiraho zigomba guherekezwa na raporo y'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza umwirondoro w'usabirwa imbabazi, igaragaza kandi icyaha usabirwa imbabazi afungiwe, icyemezo cy'urukiko rwa nyuma rwahamije icyaha usabirwa, igihe usabirwa imbabazi amaze mu gihano n'igihe gisigaye, imyitwarire muri gereza y'usabirwa n'ibimenyetso bibigaragaza n'inama y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku busabe bw'imbabazi za Perezida. Impamvu zishobora gutuma ufunzwe yemererwa gufungurwa by'agateganyo harimo kuba
yaragaragaje ibimenyetso bihagije by'ubwitonzi n'impamvu nyakuri zihamya ko azabana neza n'abandi. Kuba arwaye indwara ikomeye idashobora gukira byemejwe na muganga wemewe na leta. Usaba gufungurwa by'agateganyo ashobora kubyemererwa bikurikira: iyo yakatiwe igifungo kitarenze imyaka 5 akaba amaze gufungwa 1/3 cyayo, iyo yakatiwe igifungo kitarenze imyaka 5 akaba amaze gufungwa 2/3 byayo, iyo yakatiwe igifungo cya burundu ntashobora gufungurwa by'agateganyo atarengeje imyaka 20 y'igifungo. Nibura inshuro imwe mu mwaka umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ashyikiriza minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze urutonde rw'abasabye ifungurwa ry'agateganyo. Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze abisabwe n'ubushinjacyaha ashobora kwambura umuntu ifungurwa ry'agateganyo bitewe n'uko akatiwe igihano gishya atitwaye neza ku buryo bugaragara cyangwa atubahiriza ibyategetswe mu cyemezo cyamufunguye by'agateganyo. Uwambuwe ifungurwa ry'agateganyo agomba gufungirwa igihano cye cyose cyangwa igice cyacyo yarasigaje igihe ahabwa ifungurwa giteranyije n'ikindi gihano cyose yaba yaraciwe nyuma. Ngayo nguko abantu benshi bari bategereje cyangwa mu minsi yashize no myaka yatambutse abantu benshi bagiye bakomeza gutegereza bati Perezida wa Repubulika araje atanga imbabazi, bamwe bavuga bati nyabuneka babarira Bamporiki. Twajyaga tuyibona kuri mbwirwaruhame zitandukanye za Bamporiki yabaga ari gutanga nyine ziri coded ku ma YouTube, ukabona abantu baraje bavuze ati rwose Perezida wa Repubulika azatugiriye ikigongwe ababarire Bamporiki, yaguye mu ikosa ntabwo azongera, nababarire Bamporiki. Ndetse no mu gihe amatora yari yegereje abantu wabonaga yuko bakomezaga biteze amatangazo y'imbabazi z'imfungwa bavuga bati na Bamporiki agiye kubabarirwa, ariko amaso akomeza guhera mu kirere, amatora arabaranaragira birakomeza. Noneho abantu basa nkaho banakuye amaso banabyibagiwe, nibwo itangazo risohotse ry'imbabazi Perezida wa Repubulika ababarira Bamporiki, ndetse bitunguranye mu byo abantu batari biteze na Gasana nawe aba agiriwe imbabazi. Gusa ni ibintu abantu bagomba kumenya yuko uko batekereje ibintu atari ko bigomba guhita bimera. Mu gihe gikwiriye ikintu gikorwa mu gihe gikwiriye. Reka twongere duhe ikaze Bamporiki na CG Retired Gasana mu muryango nyarwanda, nkuko bajya bakunze kubyita inyuma y'igipangu nyine baraje bagarutse kongera gutanga imbaraga zabo mu kubaka u Rwanda, nkuko na Bamporiki yakomeje kuzajya bisaba avuga ati mwangirira ikigongwe nyakubahwa, mwongera nkatanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda. Bamporiki nawe rero nazagaruke yongera atange umusanzu we. Benshi bari kwibaza bati se uyu mugabo arasubizwa muri guverinoma, uyu mugabo aka kanya agiye kuba ari gukora iki? Ese nyuma yo gufungwa arafata izihe inshingano? Twebwe tuba turi hano kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bibagereho buri munsi kandi bibagereho 5 kuri 5. Twebwe turaza kuzakomeza tubakurikiranire, ese Bamporiki akigera hanze aratangaza iki, ese abyakiriye ate? Of course arishimye, ariko ni iki kiri ku mutima we? Ese agiye guhita akora iki mu gihe wenda guverinoma cyangwa mu gihe atari yabona umwanya muri guverinoma, atanazi niba n'uwo mwanya azawubona, ariko uko biri ashobora gukorera igihugu cyangwa ashobora gutanga imbaraga zo gukorera igihugu ari muri guverinoma, cyangwa agatanga n'imbaraga zo gukorera igihugu atari no muri guverinoma. Ni ibintu bishoboka cyane. Harimo kuba ni umuhanzi, akora amafilme, akora ibisigo, akora imivugo, icyo ntazi sinzi niba ari umuririmbyi, byose ashobora kubitangamo umusanzu akorera igihugu.
bashuwa neza yuko wakoze subscribe hano kuri Urubuto TV show kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndaha kugira ngo tuganire, mbagezeho amakuru abagezweho.